Kızılkaya'da mına uşunday bir izleler çıkan. Bundan 20 yıl ilgari çıkan. Kanday çıkan? Eğer de uşunday temp menen ketse Kırgızstan degen mamleket kartadan yok bolup, ankeni çiğrip, irip, alkaş bolup, ayaldары soyuq olup, yok bolup ketip atkan mamleketler analiz çıktı. Bирок 2 yıl, 3 yıl murda oşonle ilim izlеген institut izildep çıkıp başka jıyıntık çıkardı. Yok, Kırgızstan'ın bagıt özgörüp ketти. Kırgızistan özü mamleket emes, balkim Esengi aymağına liderlik kıla turgan bir ülke mamleketke aylanat deşti. Emine degen şunduk. Bu jok bolup da atkan, emnege mınday olup ketти. Antkeni Allah'tın takdiri bardığından jogorı turat. Allah kadir, Allah kun degeni fayakun, bol degen daroo bolot. Bирок Allah her nersege sebep kılar. Alma kuş ozuma düşmenen bütböt, hareket emgek menet belen bolot. Oşol davetçilerden baskanı, oşolordun butundagı çağı, oşolordun tıkıldatkanı, oşolordun kurbançılığı menen, moldaların kılgan hareketi menen, dinge olgun menet menen, biz jok bolğonu saktalı otabız. Alar aytıştı oşağını, emnege jok bolboyt, emnege şunday olup ket dese, antkeni bular din karmanı aldı dedi. Antkeni bular dinin tağı aldı dedi. Biz bularda arak menen jok kılavuz dedik, başka menen jok kılavuz dedik, bular jok bolğusu gelbedi dedi. Alar Kudaydı bilişpeyt. Bирок çındık tanıktap aytıp atışar. Oşol ummatlı bir tuğanlar bizdeki dinge olgan emgek, dinge olgan menet, bizdeki uşul meçitke batpay türkülüşüp atkan hareket, mına oşol hareket saktap kalı tuğanı. Ayaka vardık batpay kaldık, biyaka geldik batpay kaldık, jokala kıçarat bolbogula. Her kim özün beşinde bolğanın kalay. Bu jakşılıkka jarışуу degen söz. Bu jakşılık hareket kılуу degen söz. Bundan bir sүйүнүшүбүз керек. Bizni meçitke girmede eşcap koysam ne kılat elek? Adamlar güçlü yürüp koysam ne kılat elek? Meçitke batpay kalgan degen söz, mına oşun meçitke batpay kalganda saktalıp kaldı degen söz bolot. Daha bir misal aytıştı oşol жерден. Adamlar alma üstürek dedi. Men özüm bir gün uqtum, bирок en tuğra mesele uşul. Alman ekkende köçödün tandap kelip ege. Jakşı sortun kelip. Keyin butaktарын kırkıp, jakşı butaktарын kaltırıp tandayt. Andan keyin pışkanda Kuday Taala özü tandap kaltırıp kalgan uçup ketet, çandaşpay kalat. Andan keyin mömö болгондо balda taşıp örüp jep koyot, dagı tandalып kalat. Oşenti olturup akırında Almanın kebirleri gana pışat. Pışkanda tandap alıp kurtu joğun tandap alıp karakpayga salasın. Anan kışında odarıp çiligen dagı tandaysın. Anan жазda bazarga çıkkanda köçögө satan dep turup dagı tandaysın. Sırtın may menen sütüp жылтырак kılasın. Anan bazardan gelgen bazarчы anı dagı tandap alat. Sen tandagandan keyin al dagı tandap alat. Үйүнө апарып тандап апарып курттубарын жаманырак баласына берип, жакшы мейманга коёт. Анан келген мейманда карап отуруп тандап туруп, жакшырагын алып туруп, тандак алманын жакшы жерине тиштеп ал дагы. Көрдүңбү? Тандалып, олтуруп келип алат. Ушул жерге келип аткандардын бардыгын Кудай Таалам тандап, эртең бейишке барасың сен. Sen ошол үммөттүн тагдыры сенин колуңда болуп турат. Ошого сен себеп болуп турасың деп ушул жакка сен алып келип атат бул жерде. Эгер ушул жердегилердин бардыгы чогулса, бул мечит ол мечит эмес, эки мечиттин ортосун кошуп мечит кылсаң да батпай калат эле. Бирок ушул жерге ушунчадан келип атканы, демек Кудайым сага жакшылык жазганы. Сенин тагдырыңа бейиш жазганы, ошол элдин жоголгусу сакталып калгандыгынын өзөгү уюткусу сен экендиги да урматтуу бир жууганым. Демек биздин мойнубуздагы милдет, bizim moynumuzdagi mildet dinibizge emgek kılış gerek. Dinibizge mehnat kılış gerek. Dinibiz söz menen bolboyt. Dinimiz urmatlı bir tuğanda amal menen bolot.